محمد جبار جی خوندوانکی جوانکی سرکفتی بویا خلک روجاوی کردستانی 10 سال لکامپا باسرمه هولیره دمینه یک جوان کسان بویا که بخوندن خواه بکد خواه زانینگه بشه یاسای تمام کریه او دیپلومایا پاریزری ورگرتیه لی جبر کو ناسنامه یا ویا عراقی تنبویه سندیکای پاریزران او قبول نکر او نکاره کار پاریزری اوکاتیه بکه بخوازه چاره سری یک جرا و شاوی را واردیتن محمد جبو دم خود در باس بکه موزیک را مجول ده لطنبوره ده صبر خطینه فوتوگراف روداوی بلند طاهر ده چه مالاوی لکامپا باسرمه محمد جب بلند را دبیجه چیروکاوی یا نخوش اوه که پاریزره بفرمی لنکار پاریزری بکه از خريج كلية قانونم سال 2022 افده سال ما من كردستان هنا 2013 هاتن بشتي 10 سالش خوندن مخوندن اخو خلاص كر لمخابن يعني منكاري بو از سنديكي از ببن باريزر جبرغو في جنسية عراقية هبو جنسية من عراقي تنية ف ام دريا موزیک ام ایشو آزار خود دخن ازو برای مشی جاناجی دستری ام شخور مالی ام ایشو آزار خود دخن یاری دستم از سر خوشم استم زاوا و بوکن ایوان لمجوکن هفيام اوج مجال قانوني ده اسكار وكم جبر يعني في بواري خونديه ل هول داب راستي قالكي تشي نبو هندك حوالي مجي هنا يعني نبس استني حوالي من هنا صيدلي خلاص كرنا طب خلاص كرنا اوجي جامعه كردستاني اوجي نكارن بشغل الفيدك يعني ري نادر وانا فهفيام أبي بش حكومتها كردستاني يعني شهر سركي ببينا بخوندنا ما بلاش نرى يعني أم أفده صالة ما من الفيدا أم تخوينن وتالي أم نكار من في واري يعني دواري ما خلاص كري أم شغلن بشتي ما خوندن خلاص كر أجر شهر سرك نبي جوضع مرة براستي أم مجبورن أم دريا مرنيرة أم بري خوبدن أوروبا وأم بيتشتي ناخوازن أم تخوازن الفيدا كي أم تخوازن كردستان ولاتي ما أم تخوازن الفيدا كاربكن خدمتها في ولاتي